čudovišta napadaju! O umirovljenom lovcu na čudovišta nismo čuli ništa otkako je prije 3 godine izgubio sina. Bez njega sve se čini izgubljenim. Je li Kristofer nestao zauvijek, Gabriele? Ma kakvi! Neću dopustiti tim čudovištima da sadrže Kristofera, pogotovo jer mi još duguje $5. $5, Klipane! Kako ćemo ga spasiti? Pričekaj. Izgleda da je mama opet zaspala u suzama. Hajde, krenimo. Imam ideju. Bez brige, mama. Dovešćemo Kristofera kući. Što radimo ovdje? Ovo mjesto je opasno. Hej, nisam ni rekao da će ovo biti sigurno. Moramo ući tamo. Tamo su čudovišta. Pronaćemo čudovišta, pronašli smo i Kristofera. O da, sjajan plan. Kao da ti možeš išta napraviti tim čudovištima. Wow, gle koliko je ovo. Još je veća nego na TV-u. Ovo je glupo. Idem ja kući. Au! Gledaj kud hodaš! Današnja djeca! Tako bezobrazna! Vrijeme je da te naučim manirama! Pazi, Kara! Ti glupi kosture! Želiš vidjeti bracu? Odvešćemo te braci! Gabriele! Ne brini, gospođice mala, vidjet ćeš ga ubrzo! Pusti me! Poslije tebe!